Oke, kita cek dulu seperti biasa apakah sudah live streaming. Your channel. Oke, sudah. Mantap. Sebentar. Kita share dulu. Perame gitu kan. Perame nih bro. Di-share dulu, di-share. Di-share dulu. Di-share. Yuk, bisa lah. Yuk. Yuk, bisa lah. Udah ada yang like 2 nih. Harusnya sih sudah ada yang nonton. Ada lah. Ini kita mau main multiplayer. 0 kocak, yang ini yang nonton nggak ada. Kita main story dulu deh. Multiplayer atau story ya? Story dulu deh. Kita main story. Ada ringnya juga pak. Ada Maverick, Hotshot, Hero, Valiant, Legend, Galactic Ace. Wah ini nih kita bakal push rank ini nih kayaknya nih. Oke dah, langsung aja kita ke storynya. Continue story. Suara gamenya kedengeran nggak ya? The Skies of ya. Suara gamenya kedengeran nggak ya? Bentar. Aduh, tidak ada yang nonton, Pak. Nggak ada yang nonton. Udah nggak apa-apa lah ya. Yang like udah 2 sih. Oke. Droid R2. Kok mirip R2 ini? Oh enggak ada, yang ini hijau ya. Enggak, hijau pak itu pak. Tapi mirip R2 sih. Spek. Kita lihat dari sini. Kita coba ke cockpit. Ini dia ternyata isinya ya. Oh, kita bisa nengok. Nengoknya realistis banget, Pak. Set. Tuh. Idih, cakep nih game parah. Idih. Exit. Kita ngobrol dulu. Seru nih ternyata. Nantilah, robot nanti ya. Your team. Thank you. Speaking of fancy flying, I was thinking about the Dragon Void run from a few years back. You see that one, Kyo? Oh, sure. I caught the whole thing on the HoloNet. Yeah, me too. I watched the entire thing, but for the life of me, I can't recall who won. I think it was one of the Ashkins. No, wait. Dylan Booth. Yeah, that's it. Boy, he was something else back then. In fact, the only pilot I've seen of
comes close since is Kia. Oh, come on. Delta Group's got 9 championships under his belt. I've only got 5. Well, fun as this is, Commander Javes has someone special waiting for us in the briefing room. Let's get in there and find out what's next. Oke, kita bakal briefing dulu di briefing room. Ayo ngomongnya jangan patah-patah dong. Ngomongnya santai aja, jangan gugup. Oh, ini lagi briefing ya. I have a Star Destroyer problem that Vanguard might be able to help us solve. We need a Star Destroyer for Project Starhawk intact. Now the proof of Vanguard's in Kencengan suara PS-nya kayaknya ya. Apa suara gamenya kayaknya deh. Kayak briefing. Talos Group is forward the Imperial Star Destroyer Victoria. Above them, they're in tough. Oke. It has presented a great opportunity for us to jump in and not only disable that Star Destroyer, but to seize control. So first, we need to give ourselves some cover by not Di bagian situnya kelemahannya ya, untuk matiin shield dia. that'll buy us even more time. Sistemnya Next, Star Commander, the Star Destroyer. Star Destroyer. Aduh. Point Turum's hull, preferably near the commander. Once you find a good spot, bombard it until the hull is breached. However, we can expect that the Victoria still has plenty of TIE fighters. Oke. They will try to stop us. Iya Once pasti. the skies are clear, we can bring in the boarding team. While our troops capture the bridge, Vanguard will defend the exterior from reinforcements. Once the boarding team has seized the bridge and is in control of the Star Destroyer, we'll rendezvous with the Templars. Okay, I think I accidentally made Oke. Star Destroyers. Jadi kelemahannya itu ada di jembatannya, di jembatan Star Destroyer-nya. Itu kelemahannya katanya ya. Dengar. Jadi setelah ditembak gitunya sistemnya akan mati, katanya seperti itu. Vanguard can handle it. Can't you? Tapi nggak mungkin mudah sih, nggak bakal mudah sih. Project Starhawk needs that Star Destroyer for... Well, Wedge made a name for himself. Apa itu? Apa itu nge-skip begitu? System better than the Empire ever will. You'll be fighting on the Rebellion's old turf. So if Wedge has any advice, it'll be smart to listen. Oke. You know, a wounded Prakana can still fight. Just watch yourself around that Star Destroyer. Okay. Get out there as soon as you can. Oke. Siapa ya? Wedge siapa? Sorry for the speedy introduction. But Talos Group was counting on me to get reinforcements fast. The commander says you have talent. Enough to steal a Star Destroyer and get away with it. Normally, I'd have Rogue Squadron plans, but General Syndulla gave me a temporary assignment to Project Starhawk. Meanwhile, Rogue is handling, well, that's classified too. Your commander and I have something in common. I once flew for the Empire too, at Sky Strike Academy. Dia latihan di mana tadi? I ever made. Ada deh, disebutin. Wish more of my friends had done this. Latihan pilot, berarti ini pilot I appreciate it. jago nih pilotnya. Talos Group's waiting for us. Kosakatanya Pak Bio masih kurang banget ya. Masih gugup nih live streaming begini doang masa ya. Udah Grace, sudah kita langsung prepare to launch. Commander wants you in an X-wing for this mission. Load out. Oke, kita cek load out. Oke, close. Udah. Tell me what you need. Deploying. Oke, kita view loadout dulu.
Oke, aman. Jadi kita punya droid, punya seeker. Jadi untuk kalau kita di misil dari belakang kita bisa counter ion missile tembakan standar laser. Oke, biasa seperti kemarin. Hah? Oh bisa target. Oh maksudnya dah objektif lah, udahlah. Kita cek dulu, engine aman, shield aman, power juga aman. Oke. Let's go, perang lagi bro. Mana di pesawat? Mati dapat. Repair. Shield dulu. Power. Iron Weapon deal minimal hull damage. Oke, dapat. Mama. Oke, missile counter. Power mode kah? Nice, dapat. Ada lagi. Makan tuh misil. Nice. Seru nih bro. Oke, dikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Ini dia. Oke. Kita balik. Engine. Boost. Lagi ke power. Supply dong. Terima kasih Guni. Oke, kita regroup dulu. Seru ini. Star Destroyer itu ya. Oke, focus shield. Back shield. Oh, ada shield control. Jadi yang atas itu front shield, yang bawah itu oke, boleh. Jadi fokusin di depan, fokusin di belakang. Oke. Oh, fokusin shield di depan dulu kita. Let's do it. Terus hajar terus.
Di belakang. Kita ke belakang. Ke depan. Balance. This is our chance to capture that Star Destroyer. If we take the bridge, we'll have access to its internal systems. Scan for a breach point, so we can send in a warning team. You're up, 5. Bridging a Star Destroyer, just like the old days. Depan. Power mode. Kita scan. Scan, woy. Astaga, nggak bisa di-scan loh. Kita scan, balance. Gimana nge-scan-nya coba? Ditembakin ini. Ke shield mode deh gitu deh. Nggak, ini gimana sih? Cara nge-scan gimana? Terlalu kontrol. Fire menu ping target, deploy. Look, roll, drift, nggak bisa loh, nge-scan-nya gimana pak? Gimana ya nge-scan-nya ya? Coba dah, kagak jelas. Kan. Nggak, scan-nya gimana pak? Nge-scan-nya bridge point. Ya, nge-scan-nya gimana? Oh gini. Astaga, dari tadi loh. Thanks Guni. Oke, kita hancurin itu. Oke. Kita hancurin belakangnya. Gak hancur. Oh, dikit lagi. Oh. Misilnya itu. Power. Mama nabrak, bodoh nabrak lagi. Taruh. Nih aku bingung gini loh main loh. Yes.
Shieldnya hancur. Shieldnya udah hancur tapi keras tetap. Ntar lu di balance dulu. Kita harus clear sky-nya. Nice. Jatuh lu kan. Belakang banyak banget. Mantep. Macem. Itu di mana? Di depan, kocak ngapain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Destroy intercept chasing freak. Oke. Di mana? Di bawah. Salah lagi. Sabar. Ya sabar, freeze. Freeze mati kah? Oh enggak. Aman. Aku ya telat. Keras banget, parah. Nice. Let's go. Mana lagi? Terlalu aku belum nyari angle shoot yang bagus. Sabar. Kita puter. Oke. Terus meledak. Nice. Seru banget, Pak. Jadi pesawat kerucil-kerucilnya udah pada mati. Ini masih nembak. Lu tong. Bombardir terus. Nggak ada cerita. Ada nge-cover dong. Tuh lihat tuh. Allah Akbar, kan nabrak kan. Ada lu kocok. Kita ngapain? Masuk apa gimana? Oh enggak. Mana wedge? Itu dia. Ini dia. Oke. Udah mulai jatuh ya. Nice. Masih aja nembakin lo. Udah kau kalah, udah jatuh tuh, lihat tuh. Tuh udah jatuh, udah nyusruk gitu. Lagi. Oke, ayo destroy. Itu apel lagi tuh, Pak. Oke. Select all enemy. All enemies really.
Bodoh amat, digas terus. Bodoh amat. Lari, awas. Terlalu dekat. Duh, shield depan sampai hancur gitu loh, sampai habis loh. Aduh, shield. Dia punya shield. Gimana cara ngancurinnya ya? Kita pindah ke power mode. Gimana cara? Misil. Oke, nice. Rusuh banget lu, Bang. Makan tuh misil ya. Lah. Aduh, shield tinggal dikit tuh, lihat tuh, kalian lihat tuh di atas yang pojok kanan atas bagian pesawat, shieldnya tinggal dikit. Bodoh amat, gas terus. Resupply. Nice, udah hancur. Masih aja loh. Weh, aku di lock gini loh, astaga. Mati mesinnya tuh untuk sementara kena misilku. Repair. Shield mode. Shield aku udah mau pecah. Salah mencet gak tuh? Oke, shield udah penuh. Gak armor. Kita tunggu dia. Tunggu si mana? Dari dia loh. Dapat kontak radionya juga kita. Wah, bala bantuan. 3 carriers. Bahaya ini. Ini diambil alih. Oke, diambil alih ini. Kapal ini diambil alih. Mamam lu. Udah diambil alih sama yang tugasnya di Dah kelar, nggak ada yang nonton. Habis itu kabur. Continue.
Kita push misi aja, Pak. Kita langsung briefing aja deh, nggak usah banyak bacot lagi ya. Ini apaan lagi briefing? Not now, Frisk. I'll answer your questions once the Star Destroyer has been delivered safely. Delivered where? We risked our tails to get that Star Destroyer. Ada nggak nih yang nonton nih? Tell us where we're going. It's not my call. Besides, I'd be risking a lot of lives if I shared too much too soon. You hearing this? After all we did for Project Star. Dua ya nonton. All I Gak can apa lah. tell you is the basics. Aku sama siapa nih? Ini komen apa komen biar nggak sepi, biar gak ngantuk gitu. Calling Vanguard for immediate briefing. It's just getting good. Briefing. We have an emergency. The Star Destroyer you captured has unexpectedly fallen out of hyperspace behind enemy lines. Our troops are repairing the hyperdrive as quickly as possible, but you need to buy them some time. There's an Imperial fleet dancing toward the Star Destroyer Victoria. I want A-wings intercepting enemy fighters. The rest of Vanguard will provide defense and support. Oke. I know Imperial protocol better than most. I have no doubt the Empire will disable the Victorian with ion weapons before sending shuttles to recapture it. Stop them at all costs. The Empire must not reclaim the Victoria. Once the Star Destroyer's hyperdrive is operational, cover its escape so it can jump to safety. I'll send you rendezvous coordinates. Oke, jadi kita tugasnya mengulur waktu ya sampai si Star Destroyer kita bisa escape, karena Star Destroyer itu udah di tangan kita gitu. Oke, kita pakai A-Wing. Jadi kita lihat dulu loadout-nya. Primary weapon. Oh, bisa custom. Rapid. Oke. Repair kit. Close range, ini jarak jauh aja. Shield, overload shield, full engine sih nggak terlalu perlu ya. Shield sih terlalu yang perlu sih. Shield regenerationnya berkurang, nggak perlu deh. Udah launch mission. Mana nih yang nonton nih? Kalian nontonnya di 720 aja ya, biar nggak burik. Takutnya kalau di 144 atau 240 burik. Oke, hyperscape. Let's go. Pakai A-Wing kita. Pesawat baru lagi. Objektif. Oke kan, bener kita harus mengulur waktu untuk beberapa saat. Buset, udah tembak aja. Terbang begini ribet, susah banget. Nice, mati satu. Kita lock lagi, mana. Oke, ini dia. Dia pas kali itu nih. Depan mata nggak tuh? Power, kita pakai power aja.
Mana lagi? Hi. Meledak. Meledak. Gampang banget. Oke, udah. Mantap. Enak sih Ewing ini. Rate of fire-nya cepet. Tapi memang jaraknya jarak close range, jarak dekat. Oke. Oh, split up. Tap to order and take. Oh. Order squad engine sure target. Oke. Oh, ini pesawat AP ini. Mati lu ya. Mana lagi? Power dong, power. Kita jadi komandan di sini. Jadi kita jadi yang nyuruh-nyuruh nih di sini nih. Jadi komandan ya. Kaptennya lah istilahnya. Ayo. Mana nih orang? Mamam terkikis. Oh. Banyak banget. Kita repair. See that? Shoot it. One shuttle is all they need. Nggak mati-mati loh. Yes. Oke. Udah kelar. Oke. Hyperdrive kocak. Ada Y-wing, ada A-wing, X-wing, ada T-wing yang baru apa sih? Itu yang ke bawah itu yang bomber. Apa namanya? Ada Y-wing, ini Y-wing. Ada Y-wing ini aku A-wing. Ini X-wing. Banyak banget. Defend order. Gimana caranya?
Ada shieldnya dong. Mana nih? Kita lagi ngulur waktu susah-susah ya. Perasa. Misil. Pakai power mode, oke. Pakai power mode. Oke. Mati. Mana lagi? Mama ditabrak gitu loh. Ayo. Misi lock. Ya enggak kena. Ayo lebih lama lagi, dikit lagi. Bodo amat, misil aja lah. Kelamaan, bro. Nah, nice. Misil bro. Mantap. Mana lagi? Oke, ini dia. Nice. Seru. Kalian nonton gak suara gamenya yang kekecilan apa gimana gitu? Bilang lah. Pas suaraku kegedean. Kelar. Prepare dulu. You want to learn right now? I'll watch 5 figure it out first. Okay, follow me. I learned this racing in the Koshi Star Circuit. First, transfer all power to your engines and fly as fast as Sepi you can. sekali ini. Trust me, go all in on engines. It'll be worth it. Yes. Now we're gonna buzz the bridge of the Victoria. Be ready to boost. You're ready to boost. Kita hyperscape kah? Hyperdrive kah? Boost is ready. Punch it. When you're ready, turn as hard as you can, then hold the booster to cut your engines. Try again, 5. I believe in you. Lagi. Belum. Harus ngapain coba ini? Okay, we're ready to boost. Punch it. Oke. Oke. Bisa ngedrift. Bisa ngedrift gitu loh. Set. Gila. Bisa ngedrift gitu.
apes. Sabar ya. Oke. Gas terus. Bodoh. Nabrak. Kecelakaan. Mau begayaan gitu kan, niatnya begayaan, mau begaya tapi nabrak, gimana sih? Pecah tuh. Regroup. Kita nggak bisa repair lagi ya, kita berasap nih. Ya, terima kasih droid. Kita coba lagi. Where are we headed? Somewhere classified. Just sent you the coordinates. Got him. Punching them in now. Jumping to hyperspace in 3, 2, 1. Punch it. What? Yalah. Failed again. Ya ilah. Lah ini anak gimana? Failed lagi dong. Well, we gotta get there now. I don't know what happened. Everything was fine, and then our systems just shut down. Aku Sounds like the Mavi nullifier is blocked. Run a system flush, then restart. It should be fine. More Imperial ships. They really want their Star Destroyer back. Yap. They're here to destroy it. Can you hold them up a little longer? Bisa sih, cuma ya kita butuh waktu. Vanguard, protect the Victorum. Malah habis kecelakaan lagi ya kan. Don't tell me this is too much for you, Fritz. No. Second finger's getting tired is all. Focus fire on the bombers. Oke, fokus di bombernya. Nggak bisa ngeker. Ini bomber nih. Kuat juga bombernya ya. Initiating system flush. How long should this take? Longer than I'd like. Ada lagi. Berani lu? Focus fire on the radar. Iye, sabar. There's too many fighters. Turbo lasers are back online. Hyperdrive's nearly ready.
shield mode front. Bodoh amat, lu tabrak aja semua, lu tabrak semua, weh. Suruh defend nih lu. Terus kikis terus. Oke. Shieldnya nonaktif, udah repair droid. Oke, nice. GG. Tuh harus close range dia. Ada bomber lagi. Pantas ada bomber ini. Oke. Udah berapa pesawat kita matiin? Kita harus defend ini. Nggak bisa lagi. Musuh nih. Tunggu, kok aku diincar gini? Oke. Ayo. Lari, nggak bisa, lari. Escape. Sabar ya. Shield mode. Balance. Regroup. Ayo cepetan, lari. Oke. Ayo hyperscape. Ayolah. Ayo. Oke. Akhirnya tegang. Kita dapat satu Star Destroyer. By the way, udah berapa menit aku live streaming? Oh, udah sejam. Syndulla. Hello, Vanguard. Welcome to the Nadiri dockyards. I've given you a tour, but the Empire knows we're up to something now. They'll be looking for us, which means
We have work to do. We have work to do. Oke, udah 1 jam, nggak berasa, sumpah nggak berasa. Ada kita lanjut aja lah. An old enemy has finally surfaced. One of my spies has linked the attacks on our Star Destroyers with the New Republic Starhawk project. A common factor is Lyndon James. You knew James better than anyone, Captain Carroll. If I had, I'd have destroyed him before he betrayed us at Frostar Haven. Then this is your second chance. The rebels are keeping a low profile. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Slane. But if I may ask, there's a particular pilot I'd like to requisition. Greg, come in. Is it true we're getting a new pilot? Copy, so. Captain Carroll's bringing someone in. The treacherous slime taking our ships. Good. More the merrier. Easy, Von Reg. Remember the last time you lost your cool? The day I cut through a whole squadron of rebels and saved your neck. Chef's right. Tighten it up, so. And Von Reg. Save a little for the enemy. Overseer to Titan, finish your inspection. Your new wingmate has arrived. Kita jadi Imperial kali ini. Our new wingmate. Welcome to Titan Squadron. I'm Varco Gray, Squadron Leader. I think they're waiting for you in the briefing room. Better make a good first impression. Seru juga nih game ya. Seru banget ini. It feels like a lifetime since Frostar Haven, doesn't it? One fool betrays his squadron, and loyal officers like us are reassigned in disgrace. I heard they sent you to the Outer Rim. I got the Meron sector, protecting fuel shipments from petty scoundrels and pirates. The kind of posting that used to end careers before Endor, before Lyndon James reappeared. No doubt you've heard. Admiral Sloane has instructed me to hunt that traitor down and end this Project Starhawk. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Your job is to secure the outpost for our extraction team, who will arrive aboard the shuttle Gladius. Behind enemy lines, you must be precise and skilled. We have no room for error, Titan. To gain access, you'll have to eliminate perimeter defenses. Intelligence reports missile platforms defending. Gimana nih? Pada kemana nih? Sepi banget ya. The outpost itself is protected by turbo laser cannons on all sides. Evade and eliminate them all. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorne. Once Thorne is secure, reach your Gozanti cruisers and return to the Overseer. Do not... Sepi banget, nggak ada yang nemenin pak, live streaming pak. Pagi Lord, pagi. Kira ada juga yang komen. I'm Rella Sol. No need to introduce yourself. I've already reviewed your service record. It's been a long time. Skip aja lah, lama. Bosen takutnya yang nonton. Nggak ini juga kan. Now more than
Kalian nggak, oh di belakang keluarnya. Oh ya betul. Langsung aja sih, harus ngobrol terus. Kita live aja ya. Yap. Sebenarnya kalau kita ngobrol hari ini kita bisa dengan dia, kita bisa kayak apa namanya, kayak mengetahui latar belakang mereka gitu, tipe-tipe mereka gimana gitu. Semangat Lord, pasti semangat banget. Semangat banget ini, parah. Cuma ya begitulah. Udah lah ya, nggak usah edit, males aku ngeditnya. Spek. Coba ke kokpit, dalamnya kayak gimana sih? Dalamnya Pak, ternyata Pak. Jadi selama ini dalamnya tuh seperti ini. Ah iya, dalamnya seperti ini ternyata selama ini. Ada bom. Oke, kita launch mission aja lama-lama. Nggak usah lama-lama, takutnya bosen nonton. Oke. Dan tipikal pesawat ini itu nggak punya rodanya ya, jadi launchnya harus dari atas gitu. Pesawat apa namanya ini ya, yang begitu lupa, pokoknya ada namanya dulu dah. Hyperscape. Oke, kita cek dulu. Oke. Kota mana ini Pak? Bagus banget. Kota planet apa itu? Ini api apa kota sih? Oke, jadi modenya ada di bawah. Ini shield. Oh, weapon engine. Oke. Nggak ada shield berarti ya. Ini kita nggak punya shield. Yang nonton 3. Wave. Oke. Kalau ditembak-tembakin kita kanan kiri katanya. Oh, ini dia bomber nih, missile platform. Bombernya Rebel. That's a hit. Oke. Awas, hati-hati. Oke. Santai bro. Hancurin ini dulu nih, nice, hancur bombernya. Repair dulu, karena nggak ada shield. Ribet banget kontrolnya. Udah nggak ada power. Jangan paksain. Nggak ada power. It was nothing. Misil. Makan tuh misil. Meledak lu. Repair dulu. Oke. Ada yang nonton kah? Bodoh amat, gas terus sampai hancur. Nice. Itu gampang banget, tiba-tiba gampang apa lalu kocak.
bodoh. Terus kikis terus, nice. Supply dong, nice. Nggak ada nonton kan, udah hilang. Mereka ada shieldnya ya. Emergency power conversation. Disable TIE fighter. Oh, TIE fighter. Oh, iya ini. Laser engine, oke. Oh, nggak bisa lebih cepet. Kita hancurin shieldnya, bodo amat. Dari kanan ditembakin. Penting hancur dulu nih shieldnya, hancur dulu nih shieldnya. Generator mana ini? Nggak mati-mati, bodoh lah. Nggak hancur-hancur. Sabar. Iya. Repair. Wah, sumpah nih orang sih. Wah. X-Wing ini sumpah nih ya. Apa itu? Ini yang nonton 3 kalau dari YouTube-nya. Ayo dong, hancur, nice. Akhirnya hancur juga ya shieldnya. Lagi naruh shield generator di situ ya, gampang banget diincer itu. Dalam kek. Ini kocak di belakangku tadi. Repair. Nggak bisa dong, nggak bisa repair. Oke. Iya. Out of range. Bodoh, tabrak terus. Tabrak terus. Orang mah ya naik pesawat kan ditabrak-tabrak terus ini mah. Nyari mati emang. Nice. 52%, 49%. Repair. Nggak bisa repair. Bodoh amat. Nggak bisa repair. Kita ngindar dulu. Oke, mantap. Kita perang lagi. Ah, elah, kocak. Oke. Cok, cepet banget ngurang ini. Oh, turret ini loh dari tadi lo. Dari tadi lo ya. 51%. Kita lihat pemirsa. Kok pemirsa coba. Astaga. Alah, mati. Belok. Gocek. Bodoh, gocek ya, udah mati, nggak bisa. Oke, bisa. Alah. Ditembaki mulu dari mana nih lo? Aduh, cuma 46% lagi regennya. Adalah. Ini dari mana sih? Resek banget nih pesawat apa sih ini? Yang nembakin apa turret yang nembakin? Oke.
Nggak ada shieldnya, ribetnya. Kalau ada shield mah enak. Ribetnya pesawat ini tuh nggak ada shieldnya. Tuh buset, sakit banget. Sakit. Mengajar. Kita repair dulu. Astaga, dari mana nih lo? Astaga, banyak banget turretnya. 58, 56. Oh, ini dari tadi. Aku perhatiin lu dari tadi lu ya. Dari tadi lu. Repair, nggak bisa repair lagi. Oke. Mantap. Hancur juga kan lu. Heran dari tadi nembakin sakit banget. Mati kan. Repair. Banyak banget Pak yang nembakin, Pak. Banyak banget yang nembakin. Oh iya, aku kan bisa nyuruh orang ya buat nembakin biar lebih cepat hancurin aja. Akhirnya. Bodoh amat. Nabrak pesawatnya gitu loh. Nabrak atasnya, sayap atasnya. Lagi, oke. Harus defend ya kayaknya ya. Oke. Kita hajar. Mati lo X-Wing. Susah banget nembaknya, Pak. Nice. Wey. Meledak lu. Ngapain masuk? Be ready to retreat. Ini musuh tuh. Bukan nih loh, tapi nembakin aku. Oh, ini belakang. Wey, shieldnya itu loh. Terkadang tuh aku nembakin dari tadi, nembakin shieldnya loh. Weh, repair. Lock, nice. Api depan mata nggak tuh api?
pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi pasti. Dah. Tabrak aja terus, kocak. Mendaratin sekalian pesawat lu nih. Orang lagi perang dia malah berhenti loh. Misil. Buset. Ewing. Buset, wes santai bro, misil semua bro isinya. Ewing sih ya. Resupply, nice. Bodoh amat. Oke, kita lawan Ewing lagi. Bodoh lah. Ya, aku tahu. Oke. Ih. Di misil mulu ya. Mati nih. Oh enggak. Ya, new follower. Apa tuh follower? Oh. Nice. This is Agent Thorne. Your reputation precedes you. It's good to know my life is in capable hands. We won't let you down, Agent Thorne. Enemy fighters are finished. Finish? Okay. With the Gladius. Balance. Capek lo aku ngomong lo 1,5 jam nih lo. Alright. The shuttle Gladius team. We're clear of the station. Cover our escape and escort us to the jump point. Affirmative, Agent Thorne. Masih ada yang nembakin. Jangan di sini dong. Titan 3, take out those fighters. Protect the shuttle. Tembak terus bang, nggak kena bang. Jangan ditabrak gitu loh. Astaga, kenapa ditabrak gitu tuh? X-wingnya dulu. Masya Allah. Gas, ayo nggak nyampe ya. Ada nggak kuat. Pesawat gedenya mana sih? Ini pesawat gede. Perbaiki. Oke, itu ada yang nyerang, lari.
Meledak. 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 Buset, shieldnya. Hah? Lah iya kocak. Pesawat itunya loh. We failed. Oke. Kita nggak boleh sendiri. Kita harus ikutin dia. Mantep. Oke. Ada X-Wing di belakang. Pelanin, oke. Bantai. Mana lagi. Charging lagi. Recharge lagi dia. Cepetan nih lo, jangan lama-lama. Weapon. Mantap. Oke, ada yang lewat. Oke, itu dia kan benar. Apa sekali di situ. Oke. Masalahnya X-Wing itu keras ya. Ada shieldnya. Ayo lo, mau kemana nih? Coverin dari tadi. Repair dulu deh. Banyak juga. Ada yang baru nyampe. Lari lagi. Ada lagi. Oke, nggak ada. Aduh. Belok kanan. Kita lindungin terus. Kelar? Oke, kelar. Kelar, yes. Oke. Kita escape, lari, prepare dulu. Ayo. Akhirnya bisa escape. Berapa lama aku live streaming? By the way, udah 1,5 jam. Iya, 1,5 jam adalah waktu yang cukup lama. Wow, epic. Mantap. Udah pegel nih loh. Ya, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton dong, astaga. Kita briefing aja lah. Udah lemes aku dah. Agent 4 may not have known the precise location of Project Starhawk, but their intel has pointed us in the right direction. Sepi begini Pak live streaming Pak. Naikin subscriber susah amat ya. Yang ngeliat di story ada 40, 50, tapi yang mampir gak ada. Nggak tahu dah kenapa itu ya.
Ya, udah ngeliat udah berapa nih? I'm so familiar with your profile that I forgot we haven't actually met. I'm LT-514, Imperial Intelligence. Yang lihat udah 6, cuma nggak ada yang mampir. In the upcoming mission. Captain Carey, shall we proceed? Apa kurang menarik ya? Briefing. Agent Thorne's intel has paid off. Ya Learned that a ampun. convoy of New Republic engineers is traveling from Hosnian Prime to Project Starhawk's secret base. Their charted path leads them straight through the contested territory of Desevro. According to our new information, the convoy will attempt to conceal its presence in a local debris field. Follow the convoy through the wreckage and allow them to jump to hyperspace. We will calculate all possible destinations along their trajectory to find Project Starhawk. We must not be detected. We cannot risk losing this convoy. Local Imperial forces have been advised not to interfere. Once the convoy is clear of the debris, it will leave the system, pointing Ya us to ampun. the headquarters. Once we have their jump vector, return to the Overseer and prepare for immediate redeployment. Adalah, oke kita langsung ke hangar. Kita mulai misi baru. Wow, pakai pesawat apa ini? Pakai pesawat apa? Kokpit. Coba kokpit. Pakai pesawat apa ini? Pesawat besar. Sepertinya ya. Mantap cok, sumpah cok. Udah kemana nih? Sepi sekali. Wow, benarkah kita akan mengendalikan pesawat ini? Oke. Prepare for launch. The TIE Reapers are specialists now, made for utility in squadrons. If the enemy sees me, they know they're in trouble. Pesawat apa ini? Aku belum pernah lihat deh. Aku belum pernah lihat deh pesawat kayak gini deh di Star Wars. Apa aku lupa ya? Nggak tahu dah. Kayak aneh aja gitu bentuknya. Wow, Seeker, tactical shield, ayo cannon. Bro, pesawat gede bro. Oh, ada yang nge-cover kita. Oke. Oh, Grey pakai pesawat kecil. Ada mode shield. Oh, engine. Buset. Ini engine juga. Ini power. L1. That's quite the convoy just to protect rebel engineers. Why not destroy them? Stop those gearheads from reaching their destination. Masuk sini nggak tuh? We'll have plenty of new targets once we locate Project Starhawk. Yes, sir. You're right. It's smarter to hit them at the source than slow them down. Advance through the debris. Keep this up. Pelan-pelan aja ya. Jangan sampai ketahuan sama rebelnya. Di sebelah kita ada pilot juga nggak sih? Harusnya sih ada sih. Hide before they see you. Slow down. Avoid detection. Overseer, we're in position. Hold, Titan. Patience. Remember what we learned at the Battle of Bashar?
strike when the moment is right, not simply because we can. Suruh ngomong. Attention! The Star Destroyer Tormenta is emerging from hyperspace near the debris field. Ah, kaget aku. He can't be serious. Captain Amos, what is the meaning of this? You're letting our enemy escape, Captain Garrett. I will not show the same mercy. Fire the missiles. We can't lose this convoy. Titan, shoot down the Tormenta's missiles. Captain Amos, you are compromising a delicate mission. Kan suruh defend, kocak. This is war. Snuffing out this new republic. Kapten Amos. Kok kita? Kenapa kita ini ya? Kenapa kita ngelawan tim kita sendiri ya? Oh, misil. Ada misil lagi. Oh, pembohong katanya dia. Mana sih misil lagi? Ada lagi nggak misil? Oke, ada lagi nih. Nggak ada apa-apanya bro, misil lu bro. Ya, kocak. Ini ada lagi. Lewat. Captain Amos must be cursing your name. Titan, the Tormentor is firing another missile volley. We'll take them down. That missile made contact. Practice makes perfect. Convoy's hit. Lost it. Lucky I was here. Lagi. Nice. Lah bodoh amat, gak nyadar aku udah sekarat. Gak sadar udah sekarat. Oh, kita nggak ada ini ya. Titan, X-Wings on radar. Titan 3, disable the convoy ships with your ion lasers. We'll cover you. Hah, disable. Bodoh amat, gini ya tinggal. Bodoh lah, nggak ada yang nembakin juga temannya. Oh, kita bisa ini, kita bisa begini. Lalala, mati. Mau mati. Oh, bisa repair ternyata. Oke, ada shield, kita balance saja. Iya, masa kapal besar nggak bisa regenerasi sih?
skip lagi. Bodoh amat. Tactical shot. Wah, nabrak. Oh, tactical shield. Lagi namanya tactical shield. Buset, teks yang kesini nih. Enggak, ini suruh kita tembakin apa? Fighter kocak itu suruh escort malah ditembaki. Bodoh sekali kadang ya. Nah, ini sini. Meledak. Oke. Yo. Focus fire here. Enemy down. Sharp shooting. Cassandra siapa? Supply, nice. Weh. La kenapa ya coba? Lah kok nggak bisa ngebetulin, nggak bisa ngebenerin. Adalah tinggal 5 cok. Pesawat gede. Kenapa ya itu ya? Depak tembakin sama siapa coba? Bodo amat, kita fight lah. Langsung 71 tiba-tiba loh. Dan shield kita juga nggak bisa regen cepet. Regennya lama banget. Balance dong, jangan dibawa-bawa ke belakang atau ke depan. Shieldnya harus balance. Bodoh lah, diincer dong.
Diincer apa gimana ini konsepnya? Buset. Rada pusing ya kalau nonton. Udah. Yang view 2. Ya mati ya. Kan gagal man, gagal man. Masa tiba-tiba mati gitu loh. Aim susah banget. Makan tuh ye, makan tuh. Lu makan nih, lu makan nih. Cok, susah kali loh. Buset, buset, buset. Udah kena itu. Dikit lagi, nice. Buset, lama banget X-Wing aja matinya. Kayak 17 detik lagi. Wah, satu view 2 jam, hampir mau 2 jam. Detik lagi. Lambang apa sih? Kita bisa ke hangar apa bagaimana? Lah nembus. Oh. Bisa ini. Lalu masuk lagi. Sabar ya. Sabar ya. Udah, nggak tahu aku itu ngapain. Loadoutnya mungkin di restock mungkin ya, atau nggak di repair. Ah ya, jadi 100 tuh betul.
Lah, ngapain tuh bocah pada? Kok ada suara-suara droid gitu? Amos, evasive maneuvers now. What are you talking about? The frigate is about to explode. But I won. Won dari mana? Kocak, itu udah meledak-meledak begitu. What a waste. Aduh, Kapten Amos, Kapten Amos. Bushe. Nanti Kapten Amos. Sector coordinates of the Starhawk dockyards, but the rest of the data banks are empty. Engineers must have wiped the rest when Captain Amos blew our cover. They were so close. An idiot Amos deserves to go down with these ships. Knowing the sector at least narrows our search. Linden can't hide forever. Titan, eliminate the convoy. Let Linden know we're coming for him. Kapal penjelajahnya ya, kapal penjelajah rebel. Udah deh, cukup segini aja live streamingnya. Ya 1,5